Doctors Clinics. Jana whanawha Aotearoa, ua tatala ina neile ua unanga e veni, mo whaatangwa i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu. Amo. O te fia lava e whaatalofa ma whaawhiloa ia mo wholofa fo ia te oele le ia sunga fua ua tātou whiloa ia i le lofa mo le anga le lei o le atua o le whaua wina lava le nei o le o tāwha i oi o le tau longo longo ia e maise o le tātou por kalame ina ia so o te toe o le nei tau sanga lua whelua sfuma le wha ngā ifo o Faiva tātou te sui tau i le tini le fa peto luos full fight to launa ele saula ele fa se wa mio a lor se fu mon via ele fa fonga tapua ia le tudo ya mai se fo o la usila mai bo mai tafa e fio le lolangi fa mo e samun via le sapati le aso na nafi ya mo fo lo fai fo i inisio tatu ainga wo me masani wo lo aso ele to mo se feido inga ile kalesia de ana fa pelanga nganga e se lokwa ai fa pe mai sanga bai
le kele o kau kala le di ide i alu fo ngai se loko ia sa na o lotu ai le fale matua i fai le malo longa ia taluai o tonu tele o le lava i aso o tona i atu pei o le tolu vai aso o tona i atu o aso sili ia na matua li lifa i ai le mamafa o ngā luenga o fontanga e afa pena fo i a o ta pena ia le tau mafutanga tele fo i lea le fono mamalu fau tua Samoa lea na matua pati ai le tele o whaafenga i whaafetei tele ia te utou le au whai ngā luenga tutofi le tua e maise o e kale si e fia ia e le to e tau tō malaulau lo tō wanga lei ia mau tō Faiva laulau sa saa i mea lofa ma mea sa tō whaatino le nā pō o le ala le nā e le mawhai o na whaititi ai le nganga whaaftai wha leo atu ai fo i male whira ngalo ia male tō wha fo i le fionga e le teitei fono o le fono fau tua mamalua Samoa le fionga le tōtori i ato filau Ted Stanley ia malo mātou kama i komiti whaatau wā ai le tu mamaina e le telea i se pito ia lena manatu la ia lea ia fata ia i maunga wao o pa ia i sa mawhainga sautua fafafa Samoa i le aise tautai e whangota sango le ngole iai ai le o maunga na liu nau mea pau lea whaafitai ua tātou wheiloa i fo i lumo le nuu ai le o tua le nuu wheiloa i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala wha o lo manuia lo ainga o lo manuia lau malolonga o lo whaasosoa le leilau holiday pay i o atu le taimi e a fo i e toi fo i ai ma e ngā ruenga ma o ngal whanau ala e lava lau whaasoa i heisi mea lunga i si mea lui i le rent ia whapena fo le mokesi le tavale le pensini ia tumu le pantry ia tumu le pusa isa iai malau fulisa fo le ta oto ai kong e Europua ai kong ma vai ma moe o ha uma mea velo uma i ngā e mwhaanga whaasosoa mai i le teimi o malo longa ma le whanau le teimi le nei ia le tūlanga fo le whasuisui e inga o le talo le tau o ngai li kai au o baga ia le oso mai o le la ia ona vevela la ia le taulo i le tau le hitu la sfulma taspi o le mea fo le na tupu le tau nei ai oso lo ma le whatau tau oso mai matimunga ia le fo la o koe mosi masele ia ta o toa tupa ia o Samoa i lona tawhatolu ma le vanu nofo pa ia ma mamalu wha le malo o pa ia fo i ma mamalu wha le atunu wha le anga nuu ia ai matua ma ia mau o lunga pea se vi inga le atua ia te utou e momoli lana au whainga ruenga au whainga ruenga pa ia i whata whaitau langa e fia e le ngata i au kilani nei ia e whapena fo i so se vaenga o New Zealand ia ai maise le whaafonga tapo i mai o lo tātou o tunu pele i Samoa ia ma i lātou o lo o tau swuswina le ipuvai o le ola ia ma le sa vali momoli o le whaola Yesu Keriso ma le whaamda tuina o lona soifua mai le lalolangi nei ia whapena fo i le tausanga fau o lo o tātou tūla lata ia ma tū vai atu iai i le isi fast full valu i tū la o lo o totoe nei ia aile mawhai o lo o whaatino ai pēle whina ngalo whaito tasi o le atua o lea io e whai le pula whai le moto ia ai whaata whea pulu i le vai o lana lava le nāwala au pa ia e pule ai le atua o ia na te au mai o ia foi na te toe ave e se atu le so ia o le tōtele o tātou foi o nai o tātou malo masani i le porokalame e le deitau sanga ia la fo ua amata na nga i lātou e whai malo longa ia mamalanga fo isi atu nuu ma whaalu o lātou taimi nai o lātou a hinga ma whanau nisi o lo whaia ia family reunions o e kalesia ia whapena fo i whai poiponga
ia o Samoa ia wa la mana tua wa manido le le mato le vai le ingi makai e koe fai fafo le ai fo ni kapanga i pu e fai fafo o i Samoa po le fea le nu e fa sino tonu ia tau langi o le na matai ma le na swafa pe fafo tupu pe fafo tuulu a nga i Samoa e pati le ava mausu le nu o ia ko ke a mi o le anga mau ko soli tu la fono ma fai o ko sa fai i ngai i me o foi o fale ka vale ma malalo ulu malalo ngiu fai le me te tau i le tu la fono a la to yo lo soli tu la fono e fu se te mi o papa ia tu iai se o ia i sa mo e fai fa le na me ma soli ai le tu la fono ia ai maua o to le tu la fono ta mamtina matutua i lunga o le tātou polokalambe mauta malawa whatalofa i te utou ua fo i le malosi ia whapena fo i na maua le awa noa tau te whenua i ai matalai mea alofa na mai au tau whanau i le taimi o le kilisi masi ia o isi fo i kake maasangi i aso ia e a fifi a fo le la ki pusa kusi e loka ngoa ku la ai lai mase me ko ngora ki pusa ka fi fasia o sisi ngo fa yela nga me e la nga wa bi o tanga ya lo nga yo isi o ri u la vale wa a fifi wrap up la i le o le fasi pepa o le ma ale mela i kong ala nga se polo kasi ma pola se kang mama fa pe u ka fifi e ka laki se fangu malus ele lo kang o ku ngol piliki de me oka ese le mali o anga fu e tanga te fa i krisi massimo le tau sanga fo fatalo fa pitoa e o tato uso moto fa fine o pa anga to tino ale radio Samoa mose le ato se vemba le sunga lauli Isaac Paunga ia ila to o lo o tusi mai pe i lungo le tato apio folinga Facebook page ia va pena foi mal tato YouTube channel ia vo mo vai atu le tato foi lo tusi o le vasenga le ale tusi Amelia fa moana mai le no e le la mo Wellington o Simalila o po Simalila fo i le atawa a chong fatalo fatu se o to fine a Fortino Josefa ia ma Erolini Josefa fatalo fatu fo i tatu to mamatua le fionga ya masoe tauli ia fa pe fo i le uso ia vaisingano ia mauto malava o lo fa longo mai o le tatu ai se i fa nga solo i fa lunga ta scroll live up o inisi au feita tala e sawa o ta ele to le pai eli i pele alora se fu mria fatalo fatu ima fa pena fo i leone fa uta mareta fa au happy 2025 ya le na fatalo fa ya tunu mau ngolo ia yo tatu ai ngolo fa longo mai pa anga to tino le na ale radio sa momole ato so there se yuli i Amerika, Australia, ia whapena fo i le wai ele tama i motu nai motu wai la lo Hobart, Tasmania, Australia. Ia maso se stete fo i Sydney, Queensland, ia whapena fo i Brisbane, Perth, Kalgoorlie, ia no whangalo ele aulo, Western Australia, i nai Perth, whatalo whatu, ia te oe. Fatalofa i le tau whaso alo a whale utele, o le paleo, alo le soifumuria, whamuria atu le kirisi masi, leo o sola atu, ia mese fo i o le tatu tausanga fo, i le isi fast fulu valu i tu la o lo o mua nei. Se te whano tovi o, fatalofa atu, malo le soifumuria, ia, whapena fo i la tau o lo o malanga mai, i sa mua i le nei vai tau, ta faonga mai vai vanga ia fa pe fo i sa ilinga malo ia masa ili matangi i ngas fo i lo fa ta toli ai ia ma tuta i ai le malo si fa tino ai le tautua mangaruenga ia fa ta lo fa tu i lo lato le taiba le lato le air le lato i le ala yeah, welcome to Auckland Airport. Is ole tala vo le
ale fionga le min stali le feika ya ma milo ya la fe mai olo, that's my airport. Olea ele se malai vale le o ko malai vale le min ska yo to sila ya ile min milo ina le min stali up ina ia whaahitai o le te matua ino le malo, ma te itai o le malo, ma ngai o inga le malo, ma me whai o le malo. Yo na mimilo e ale whapena ma whaari ia matūlo whewhi. Alai ata le Minster. Esa o le Minster. It is my airport. O la umalai walele. O te pui iai, le pui nga saunga le mua umalai walele. O te ngata fo i whewa i le walele ma le malai walele ma le whaangai no le tūle le special VIP lounge. Ia le pui ngā le Minster. Ia kou whaari di i fua. Ale ai fo i la se whaato e senga. Ale a fionga i le fong of the line. Ia whapena fo i ma le a fionga te mai tai Minster o whaamsinong. Ia le ala kou whea au i. Not everything needs a public apology. My goodness. O peo tong tamaiti whetangi si tangi vale fo i e. Wa solo kangaka ma se idonga i e ku kelengoa inga. Oi mami, o se talo i e. Ale fai ale me fio so mai si au vale i mala ko porkala me fe mai. Tau na fato esi. Fa ko se lea. E fa ko se lea. Kai ngoi kele mele le ka nga fai ai. Ale e tatalo o ia fo i tai o le atunu o mai fato esi. Ta ino i le vale sau pau i na matua i mafia fia tele. Noa wha o taota, ta alofa lava from Brisbane, no tofia au apa au, ta alofa lava mene tau fua, from New South Wales, Australia, ia wa pena fo i nika tupai, ta alofa lava real kirismasi ia te oe, ia malo tau fo i a inga. Au te whamaria tule kirismasi ma le tau sanga fau, i le fionga le ngafutasi a fui maono si ale ngā ia whapea fo i le whaletua le au pepe centenary ia mosi o tau ainga i na Glen Eden ia whapea fo i le fionga i le ngatulo ai le sunga le pali tele tole foa a la auli ia whapea fo i siana mana mea i le fionga a whamausili ni vanga ia malo to fo ia inga ia me se ngai ka ko pepe tato pepe na leli au mai a walo kul krisi mas a tauna tato felo i le new year ma se au mai ka ko pepe pepe fa pale ia and baby centenary ia se fa ali mai na ni stinga tolo ta fa mai lungo le tapo kala and all I ask of you ladies and gentlemen friends and families and brothers and sisters on this program, please like it and then, of course, share the program to our other friends. O le polkalamba le so whapitoa lava ale vaenga lona lua. O le whatalanoanga ale i atou sevea ma le tātou malo mai i le asto na ina se ima vai atu nei. Le fionga ia li o la vea whatau malama au ava. Ia e winga lava i mea lo tutupu. E le ngata i lea, tātou o siasi i le ofisa, le matanga luenga o leo, o lātou su enga o lo whatino, ai maise, ia o leo o whatulanga mai i aso o le whapisinonga telefo lea, e le ngata o le apili a le a fionga ia li o le vea whatau malama au ava, le apili whasanga e le komisina o leo, ma le lātou fo i pūlenga. E tu sai male a tuli whaatata o ia male wha malolo ina mai o ia i lana ngā ruenga a o avea o se tasi o li i leo o le komisi ioe. Lona winga i mawalunga le komisi sa iai. Sa ia u mi ai ia whailonga malea to mai ia ma whaatino i le ngā ruenga ua lata i le tolu se fulu tausanga. Ai a tilo le process na whaatino ai lea mea antoa.
e lo taltununga sa fumfole mea the process wasn't followed in due process it tauna mulmuta ia ai o mea na la to ia la to a le ua mai mawai ia le ngaruenga ma le tele o to mai e te tauna mana mia tono le matangaruenga ia ele sisi o tua ia le matangaruenga mai la to ai o le process. It's the due process, and what are the procedures in following through the codes and also the practice itself. Ele foi lau umona whaatulanga mai male masino me e tūtū la iai tangata e winga e le mata upu ia Samuelu male tangata na tangata valeina pena la vea ai tu au mamaliu wai i le ala. Le li televou lea mai i le Universite Awao Samoa. Ia, male mea sa nofo ai fo i vaitele. Ia, male whale vilave na tu lai mai ai. Ma o lau manu i ai, ia le ingo se tasi o fai pule. O le na ua si la fia uma e le atunu. Le sunga ia li moni, a yafi, ia le ala. Le ala. O le a o loa i le mai a e si pā i ma fufunga. Ma whinaunga o le tula fono e winga i mea ia. O aina ba ai i ai. Ma le tonu foi. O le mori mau Samuelu, it is not a made-up statement or a fixed statement. It was the testament and written statement from yesterday, last night, today, it is the same. Ele ase mea o suia, matau mo whai lava ina ia sui le mori mau o Samuelu. Ele maluelue le mori mau o Samuelu. La nai, e la ono o vatu, le matau pule nei. A wafoi. Ano stangata pepelo, le mori mau, in the first original statement, Sembanu e tai suia le mori mau I te miuma. Sui le mori mau I te miuma. Aia, o tō whaafonga iai. And this is what it's called consistency. O le consistency, o le upa peretania e winga, I le mausali pea na nafi, mausali ana po, sau le so al watu taiao, o lo tu mau pea le nā mori mau e le suia. Au te ata I le mea lela atu lai mai nei. O le mea o le atu lai mai nei. O le mea lea, o le autu, o le Gagaifo o Faiva le aso le nei. O le a maua I lato. O le a maua tangata nei, mai tātou te iloa le lei, le ngona fefe, ma le matau la o iai, ai ui o lea, tangata nei. E o la wele tunga mau ma le lātou talitununga. Ina ia pui puia. Nā mio tonu. Ai matua o ele. Ele tauina se mea sao. Yes, these people are actually willing to go to the grave and take the truth to the grave. No crap with that. Absolutely. Tuatal tonua, lea no fatu nei. Ma o te popole, e eitangata e lave vea, e le ngata ina lave vea e le tulafono. Lave vea fo I ini mata upu, e le mana o miai e tātou, I tūlanga o le lamati o le soifua. E taka te whio ti le mea lea? Ion. Ia lale nā lea lei na whai atu. Mai e to o tele fo I matangata o le a o I le whare pui I le mata upu lea. A o tangata lea na lau manu I alawa I ngoa I teimi uma ma whio I ma whai mai a lātou tala. Whaatala doa salo I fo e isi au whaasa lau lātou te langolango ina le mata upu lea. Le ala na talo fata wana I le atua. Male whamsinonga I a lawe ai mai Samoa.
na vea I mai Samoa. Wala no tele le mea le pisai nei. Ona le polo kiki ele lea. Ma le tau mawhai e ufi ia mea sa tutupu. A o lo lau manu I ai ngō tangata sa tui matangi olo. I le tele o tausanga. A lea a fie le mea lea. Mea le nai ta ua tele. Le fo ina au maia lava ele I alo fo ia le fionga ia lio. Le ftelenga le lio le tu ia le vea whatau malama. O le o tau whai suru nei. E su ele me lafi ai ma nofo ele tangata ai ua fulitua o ma. Fulitua ele tamo o Samuelu sa whailo na o ngā malo na sao I matau ile ngā ruenga. Ma oso wha inga reo. Vai a sao no asa Samuelu sao ala story o le melena. Tele fo I me ia e le iloloa. Telefoni. Le so lai le tau le ono. Tau nu umai ai la umalo fa lo ngia le na. Fatulanga mai fo I male aso. Ia Faiva I aso e fa tido il fa msinonga na il masino vai aso no lua o me. Lua afe lua sifuru malimba. Silia ele se lau mori maua leo. Matangata la tau te fa o ngai au mai. E tutu I luma le mata upulea. Ia la tātou nofu matitilo iai. A wao lesi mea tā ua le nā. O lea o lo o iai pēr le li poti. Na whaatino e li o. Po le ftelenga I le li o le tu. O lo o iai pēr le li poti le nā na la tāpena ina mastasi. O ta maitai o se malu fo'i o le malo. O lo o iai pēr wha maumonga nā. Tau. Mawhai ona toi au mai. E toi tilo iai. Lo ia. King's councils ia were engaged. Kai mana ia. Ia alien tamai lightweight po tamai super weight po super flight. Meu heavyweight me super heavy. KC's ia o lo mna mia I nei le tupe. Ma le tātou moe le nai le as whareile asau nei. I le whalekalapu le nā whawhiwhia. Le uso I ala anga lava mai lātou Club Royals I nai Cavendish Drive I manukau. La toi maua se ato anga fo I o lea no whanga ma le moe. O tātou ainga. Awhio mai. Club Royals. Louisville tāna le ulufale. Tātou fisosoni, sa linga le ami o tonu. Ioe, matu sa loto ai, nai nei uso. Ioe, o tau wawa ai le pangatia o lo iai. Lala vai loka Sam. Taipei o se pango tāna fasiotien tangata sto lima. Ioe, ia, e se foi le faitau la tau ia, alo ia. Ma lo ia fo ia leo ma le mtanga wengo leo nei fa pe nei te ua to tamper with the evidence and also speaking to some of the witnesses that are involved in the case po nisi po ia fia ile su enga lea nei te ua o iai ia ma fa talanoa I nisi mata po au taltonu ole ta ua le mfai ona anga I atu ia lo ia le ngata I lo ia Samoa wa o me umana wana o lo ia I tātou tsailia le ngata mole a fionga I le li ia li o le vea whatau malama ia whapena fo I le fionga le li whaipule I a pulai pol ftelinga fo I a siata ia whapena fo I le tuafine ia lise ia mese fo I le uso ia samwit awala utala lena whatu nei. Ana maua se teimi mate toi tala no e Samuel o whaila Samuel. Ie whai tete I mea alo avatu e te aiek. Ie whai tete I mea inu e vatu e te inu ai.
pa wale me tauna e whaile te milne, o whaile o me lau me ta o le hunger strike. Ma vai e le me o le aima le inu. Ya, le tau wale nao le tātou talanoanga i le. So, o a inga wō me masani, longo atu le tala. Aso February, ya, tale fitu i le fiafi. Ya ua pa o fo le tātou wha ili le uso ya na lava man tama. Ma le vaenga. Ya ai uru fale, ya mauru wha o le atunu uyai. Wha dia le lofa, e ala i le se lia o se seleni e fiso soani ai. Ia vatasi e mo le tātou lulu lea, ia se teimi o le so, tau mai ia le fionga ali o, po le fitelenga fo ia le vea. Ia, ona whaalawi loa lea o tātou tusi o lulu, tickets na, e so soni foi. Ina ia whaatupe ai ngā luenga, ia, ma le whemala ngai, o tātou lo ia whaapitoa, Special Queen and King's Council, lea o lea lātou lo tea ia ale mata upu lea. Toi los fulu minute o natale o le tu lai lima tala whanonoa e le so ina ua longo mai. Ua tu ua le malo se tasi o perestene o le malo Amerika ua malo lo retire sa vea o ia ma perestene o lona todos full marfitu o le malo tele o Amerika. President Jimmy Carter se lautou sanga o le soifua. Soifua ae maola i le stete o Georgia. Yeah. Our condolences go out to the president-elect, Donald Trump, and his administration, and also the former presidents of the United States, like Joe Biden, President Joe Biden, who is still in office until January the 20th, 2025, for the inauguration of the president-elect Donald Trump. Former President Barack Obama, Vice President Kamala Harris, and their administration, the House of Senate, and also members of the Congress, and not only in the United States, but also the state of Hawaii and the state of the territory of American Samoa, Tutuila and Manua. Ia lātou whainga ma lo foi, ia mo tātou tangata, ia o lo i lalo le puleng, o le pule anga wha territory, ale malo tele o Amerika. Ia lena, o tu malo nei, he was 100 years old. O tangata nei na soifua whaatasi ma le perofeta o le kalesia a Yesu Keriso lau pa ia o aso ngatai. President Russell M. Nelson, celebrating 100 years old and still alive and well. A very special doctor, Dr. Russell M. Nelson, the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, celebrating 100 years old. Le perofeta le nale le tali whaalinga. Le pelestene awao o le pulenga le kalesia Yesu Keriso lau pa io aso ngatai. O mana tua i foi malona aso whanau. Le reiva i aso mawhaelonga i nai. Le se lau tau sanga o lona soifua. O se li i fo mai whaapitoa o ta autonga o le mai fatu po le ngasa o le fatu. Ia lena. Ta wana i mea nai mana tua te whapele o le kalesia. Ui, vai e le sause loku le lo me le ngō le perfecto. Ia la ko fe au is, ko perfecto nga oko. Nga. Ala tātou woe vai foi, ia, manisi o tātou wha silanga, wha salunga, wha pi sinisi,
Fo I mai, whāau le o nanga ma le tautua. Ia whātasi ai ma se awanoa tātou talanoa atu ai fo I le tātou uso le whatalenga I atung sia, Pio Wilson o le ripule o le tātou whale tā vale. Le Omega Cars I nai Cavendish Drive I Papa Totoe. Radio, you want it. Sully, I'm about to fail with these bars. Mr. T, Benjamin, Star, Sound of Samoa. Let's go. Kayla Rackford, Shy Guy, get one dick talk. It's your boy coming through. Tell me what you really wanna do. Can you just film on someone? You wanna tell me your lang I let go cool say go kwanga na may lalo away ano say fuwa pull up ba pull up ba make him do the sa go like may kuwa so may say go lang nga go puli may lo ba pulo lo may ko nga Sully 6-5-1 Te tua te langi, te tua te tamana. Te tua te lalangi, te tua te moana. hey hey Ko tangi e tu moto malama. Aloha ko taki mai, taku te pulanga. Ke le kau alu le papu E wa ai ke le lo patu E le kau si I lunga lo leo E a e fia pa ali se mangaku Ia e fia e kau si le mu Se ia polo waso A o vau pau ngā pango e kokongi Au o le whaia le maso Le kula kongo o le kula kongo E le ai sesi e o vai tua O le koanga ke pule alonga loko O ia ngake whaamanga lo mua A laka ia sa fia Whaakumula ukanga sa mani ka o E whaakali le pole ni sia Koe fo I le moko I tiki a maka kau sala e ka le sia Kele le pepe pai solo mai ka pungi o whang mangisia E awa I ke I ai o sia Ole wha maoni mea iti Na te pule mea e tele Ole wha maoni mea iti Na te pule mea e tele Na tola muna tole o te po Ko au kua noho mai te ria palono Ni mai koko e te tamana Kai ma mai ko te kua uala O le vai kai milengei A e le pi I lo a inga Se e si I lunga o lima I lokai o e mo le fia masinga O le lalo langi lengei E kumu I mea masei Liu mai lo loko malo Alofa I maka o ngai okay Ia e loa le ba Ka alo Awa I o makua Awa o le upo le kusi E wha a fuolo I ngai lo soi fua Pu ele lei lau panga Ai awa ki ka alo leanga Se o ke hofo awa nei Ewa ai I leo o lima o kama O wa o kalange E whai a tangaka pe aka Ape e le tale Ka mai o le fesi le la Se pingi loa o o pare fia o le pale Ke le koe fia ki e se mea Sai ki ai o I le pale Sea e eva E sai ki ai o I le pale Te tua te langi Te tua te tamana Tua te lalangi Te tua te moana Koe tangi e tu moto malama Aloha ko taki mai Taku te pulanga Te tua te langi Te tua te tamana Tua te lalangi Te tua te moana Ko tangi e tu moto malama Aloha ko taki mai Taku te pulanga To know what you feel in my own love, ili mai pe o le muanga na. Se ilunga e te mo ilo fala, pe malulu te mo e mafana fana. Pe o fea ole
Se ilunga ita toe fo I mai ile lau ile na fo I mai ele tu a fai mo tofi Samoa Ya, to e whataro fo I a te oe ma le nganga whalwalo ma le nganga whaftai I le tua ona o awa noa le leo lo tātou mau e lea taimi ma lea taimi whasoa I fo I ia ma whapena o na whamalo atu I le nganga ifo Faiva o le atunu u le nei aso tolu se fulu tolu tasi tae au aso mua I Januari le aso lulu o le lua fe lua se fulu ma le lima nisi o mea o whaatino I le nei vai tau le tausanga I aso o le festive season I po aso malolo o kirisimasi ma le tausanga fo ure ngata reunion a inga ai ua vea fo I reunions na o lo whaatino ai ia tala ngā teu o le nāmata upo fo I le tā ua tele o tala ngā teu po unveiling e whamanatu mai ia I tātou o tū maanga a tangata iuteia ma le ainga o Israelu I le tele o le lātou tala whaasolopito o mai lava la I ona nei vai tau o lo whapena lava a whafonga fo I le tunu u I aso umo le tausanga ia e ei company lātou te whaia maa whaamanatu fo I mo I lātou e pele I o tātou nganga. Ua wala au I ai I le atua, ma whaafu I atu. Ai, e whaasala lau la I a maa ia. O nā ngai le I ai o tangata, e whaatonu wai maa. E le ngata o le maa e whai I nei New Zealand, o Australia, o Amerika, Hawaii, o whea lava I ai o tātou tangata. Ai maise fo I o maa whaamanatu, mo tala ngā teu, I lo tātou atunu pele I Samoa. E arua la le tausanga. Ia o whapena lava o na whaia fuafuanga alualu mamao a inga. A vea fo le dei awano, mamoli atuai lo whaanga mamomo onga le lei. I sauninga o tala ngā teu e wheloa I ai a inga. I au kilani nei ma so se tafa lava o New Zealand lo whaatino ai ia sauninga mamalu. Ia ma ofo ta I a inga la tau te manatua tala e winga I le soifua o le tangata lea. A le tā ua fo I le nā I le tala whaasolopito
o tangata Iuteia ma tangata Israelu. Lātou te whaatau i nā ai le soifua ngā lue ma le soifua tautua o lea tangata ma lea tangata. Ala fo le nā. Lātou te le tu whau i nā ai. Pe o le ale me whai i le tino le tangata. E matua whai o le lei le sauninga. E tu uai lona oli sanga tu mau. Po o le no whanga muri lea o le a mapu iai. A wafo i o le talitonunga lea. E iai le tae a o le toi tu. Mai e fio mai ei le li whaola. Ma o whea lava le mea na te uai le tangata i lona toi taimi. O i nā fo i e toi tu lai mai ai. A lea o onga le nā wha e peru ma le a o onga o Iuteia wha pe nā fo i Israelu. Ina ia wha i longa. Ma ia iai se maa. E wha i longa ma wha manatu ai. Le soifua ma le tā ua o lea tangata ma lea tangata. E a vea fo se no whanga mau. E tupua e tupulanga. E tauro lato ngafa le tangata lea. Po le tamā, po le tina, po le pepe, po o i lava. E a ngai uma i ai i le no whanga whaapitoa lea. E wheiloa i ai a inga. E toi osi ai maaftanga. Whio whoa i ai le lofa ma wha matala tala e winga le tangata lea tautu. Lea alo teu i. A le tū fōi ma le anga lea Israelu ma tangata Iuteia. O le tuu iai o le maa. A whai fōi ngā solo i le ala. I a pē tau atu si tūnga mau. Pē le masani ai. Pē le iloa le tangata le i. O lātou tū maanga na e whai. E tu tū ma tuu iai se maa. I lunga. E loa ai. Sa afe mai. Ma tau mai i le tuunga mau. Ma la ngona ai le alofa ma le wha alo alo. A le tuu ai se maa. O tuu ai se fasila au. A le tuu ai se fasila au. O fati mai ni lau vao. Ia po ni funga la au. Po se la au. E tuu ai. Toi fo iei leo la utala noa i le. Ta ua tele o le tangata na whai e le atua. O a onga uma ia. Pei fo i. Ina ua mai o na whaasa tauro le li whaolo Jesu Kiriso. Na ave fo i le tunga mau. No fo i matfuli e le maa. E asi ai Maria. Le tina. E asi fo i ai i le au so. O le au apostolo. O le so. Mene nei vai aso atolo whaatino ai i a talanga teu. Unveiling. It is so important because if we look at the history of the Jews and also the Israelites, it was the same practice from many, many years ago that is still survived and still practiced today. Yeah, avele nei avanoa, e mori e tuai o lo whaanga ma whaamianga mo i lato uma o ainga o lo ngafa. Ma ia fo i sauninga whaamanatu o tangata sa pele i o tātou loto. E toi whaamanatu mai i a te au. Le tala i le toi ino o Iosefa i le tuspa ia malana whanau. E wharoima ma manase. Whai mai le tala a Iosefa i lana whanau. Lau whanau e. O mai ma ave au a whai o te oti le ala. Ia ave o ponai vi au tau i le vanu ma le maunga o matapelu. O na tanu ai lea o au i ina. E mafua sea. I te le tala whaasolopito o le toi ina. A o soa e le la i le tai au. O na utou mana tu ai lea. Le mamao le ala. Sa o taitai mai ai o tau o la whanau e ala i le taita inga le tua. O tau si sila lai.
Ta ua tele le fasi whanua e ta oto i ele tangata. Ta ua tala ngā teu. E toi wha manatu ai tala wha asolopito ma le ola whinau sa i le tangata pēsā le lei, pēsā le lei. Ai mawhai o na apo mai ai ina. Ni langona le lei, di whaatita inga le lei sa whaia e le tangata. Ma mana tu ai o ia. Ia, ma whapena, o na mana tu ai. Po whea lava lai ta oto ai, ia le tangata lea. Pe whapea le whangamutia mo le fasi whanua. O le malaya, o le whanua fo ele nā. E mapu iai. Ia le tangata lea. E ta oto i, a olona ngafa, e tupu pea, ma mana tua pea. A wao le tele le nao isi a inga ye ngā dudue nei mea ye e ta ua family tree. O le ngafa o le a inga. O nisi, e su e mai tu ngā mau. Ma o le tele fo i o ngafa. E o e su e le fasi whanua na te ua le tau ina lea. Po i aini me o tustusia i lunga o lona maa. A lea le aso, sa so i fua ai ma le aso na tu malo ai pe usui le fono. A oi ni o na matua, a oi sa na whanau o tusi e lunga ina. Tele, ia maa o lo whapena o na whai. E wheso soni ai i le ngā ruenga, a isi au ngā tupulanga, talu fau. Wa matua ma mau e se lava, ma ngafa o lātu ainga. Matua le i la fia po when tupunga mai ai. A o ai le lo matua. Awa, o isi nā me tā ua tele. O ingoa o tangata. O ingoa o tangata. E wha mawina. Male mafu anga nā lai ona wha ingoa oi. E lei fo i lava se mungali e nufam wha ingoa se la pepe fau po se tamuititi i se ingoa se mea matanga se men sawe. Ai ei mea e wha pēnā na tup. Ai langa ua mamalu ma pa i ai Samoa. E ei mea na tutupu mai ingoa na maua mai ai. E o mai i le so. Ua mamalu ai lava le atunu. Iyo. A o au bala ia. Olo mwhai o na toe sa ili ai i tua. Ma ba ai i ngafa o ainga. Tasi le kalesia e. Ese le mausali ma le mautu o lana polo kalambe lea. O le sa ilia o ngafa o i lātou o ainga. Ai mese fo i lātou ua maali liu ma whai atu. Whai i langi le fōlanga. Ma fua mai. Ono le tatununga le kalesia Yesu Keriso lau pa io a sunga tai. A whiuti tangata le umai i le ngā luenga. O le baptiso ina mo e woti. Wha mawina o lātou ngafa. Ma e na tupunga mai ai. Ma e fo ina tupunga i o lātou suru ngā titi. Ina ia maua le ala o le whaalutanga lea. E le na, i ma fuono o tala noa i le tāua tele o mea nei. Le ala fo i le iona tāua le tilo le tangata i lona ingoa. A wafo e le na o e te hai ata tau i se ingoa whapena, bale ingoa nai wha ingoa i oi. Tō tele tangata na lātou whili tānganga i le taimi. E le mena tupu le taimi sa e whanau mai ai. Mani tangata tau ua ma le lei o loutou a inga sa tupunga mai ai. Po nisi fo i tangata ese. E mana tu ai ni whai ngā wō, mani whai ngā mafutanga osi ai le ise so tanga le tino ma le toto ma le ano ele por kalame sa o fatino ina mo tupulanga talavou sa mato wasiasi ai ele me loka i tamaiti tupulanga talavou o le ngole por kalame what's in a name la le taua o le ngole tangata ai tō tele la nisi ele malmalama ma le mamawhai ai la tōru ma tā upulena.
Ia maoleala fo ile na, e ola I fo a fo le tangata. E a mio ai, ini a mio ngai le tusa male ngor tangata lea, sa fa ingo ai oi. O va querer o amio le anga kanka le anga fa ingo oi. E a mio le le tau sa fia ma sa fia se tau tua le le. O le mea tula mai na whanau il mata upule na mo tupulanga televau. What's in a name? Why is your name so important? And why were you named that particular specific name? Who named you? And the person that you carry his name, what was he like? Oile nā tangata na whaingo ai oi. Stangata le leipo, stangata le ang, po se alap, po se apostolo, po se profeta, po se whailotu, po se tangata taalo, po wafa o le mea na o le tula I mene. A whaila o stangata sa le lei, a lea la wa e tau a veina le ingoa. Ya. O le ala na le yo na toi tu to sa fa ilalo ma fa ile ngole te ngoi pe fa pe na pe be amate fi na tanga isa nga yo ngole la fa yo na tanga ilola ile. That's your first name, your second name, which is your last name. O le ngofo ile ala o lo to ai ngole la ta wa ele inicio tato we ato toa ma mi o tonu ilalo la a o le tāua o mea ia tūla I mele te mile nei e pei o tala ngā teu ma le ngawha o lea tangata ma lea tangata. A whaso a sāwala o mai fo stasi o tamali ia te au ma tala noa mai I le poro kalame o le nātu tala ngā teu. O a me whai I le aso. O a upu e tala whea ngai o na tau na whai I le aso. A le a se tāua tele o le tala ngā teu mō se tasi sa pele le loto ma le mafau sa auto wola whaatasi to tonu o le li o lea o le ainga ma le mafutanga lewa motusia ma le il mafaso ma o batu fo ile tu alalo ma tu sa mabaenga uma ia o lo tatu faso ai nei ile tau o tele nisi foi I Samoa lo whaatino ai ia o le liunga tō whanga. Wa ave ese mai le tino mai sesi o ngā ele po sesi whasi whanua. Ai toi whasino I sesi vaenga o le whanua. E mafua I sea. Tele yo le a fianga lai a fia I nei a liunga tō whanga. Ono tu la fono lo fatu la I mai I le pale mene I le paia inga lena te atu nei. E ala waulo o tau whaafonga I le vevesi o lo iai nei. E o lava I ta mamatina mai ua whai le ele le wholaunga malelang. Ua lola I masini. Wale o to iai se popole iai, na pauale mea ave ese tangata ia male ele. Tale te tau o na teu ina I le taimi mua. Ese fo I whea ngainga na osi le nawa I tau. E o mai I le tupulang fōle nei. Wa tātou vevesi ai I whanua ma ele ia. O le si tūnga mau e ta o te lawe. I le leina tua oi. Ele se le upu na le utu whetua nei. E iei le mafuanga na lai na whapena. Tu ulawa le tua o I tātou te vai malesi a inga. Ina ia I loa ai o le pine le na. O le whanua e ona I o le nei a inga. E le sopo atu tau te le sopo mai langa e whaasasa o I o. I le leina le ta oto mai e le tangata ma le tunga maula. Ja. Men we are sounding our living out of fanga or feel tatu to know.
manuia fo I tala ngā teu ma sauninga whapena o lo whatino I nei o sauninga mamalu, o sauninga tala whengai I le tū maleanga whaleanga nu, o tū fo I maanga whaa kerisiano. O winga sa whaia e tangata Utaia ma tangata Israelu o lea tātou talitonu e o tātou sotanga I ai. I ngawha o le ainga o Israelu. Lea lava o mai le teimile nei o lo tātou whate te pēr. Ia, le lei, toi liu mai pēr mai o tātou telefoi vai whanua, ma nisi o tātou whasilisinanga. I le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Matar fatu se whapoponga le nei o tala mai atunu e mamao ma le Pasifika ma le Radio Samoa mo le nei asfareile. Wa moatu se tala mai Israelu wa whaatonu nei le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu le militeri le atunu ina ia tū maupea I le whaetu o loo iai I le maunga o Heremoni po Mount Hermon I Suria se ia o le whaeungo le tausanga whaulua whelua lima. Wali patia le CNN mana maua Israelu le maunga le Suria I le mai o le whaato I la loina o le pulenga asari le amatanga o le masina. Whai mai whamatalanga le CNN wa fuafua le whaatanunga a Netanyahu I lana vai ngā au. Ia whaumi ai se I whaatalitalia le tūlanga o le ai Suria ma fua I whamatalanga mai le se sos whaamoemoeina o lo fia whaamau. Talo whalawa o tala mai atunu e mamao ma le Pasifika a le Radio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. Mo moatu I Amerika, wa tu malole sa vea ma presidente o le malo tele o Amerika o Jimmy Carter I le se lawa o na tausanga. Wa tau whaifa o atu wha mai senga ta I re lalolangi le ainga o Carter o na o le motu sia o le mafutanga. Whafta iai el to tele lo na sao ia Amerika, ma o ia le presidente lo na tolu wiba o Amerika na tu malo o si o mia e si o na ainga I Georgia. Mana tua e le presidente o iei nei o Joe Biden, o Carter o se wole le moia, ma o se taita I longa. O whaia nei tāpenanga molo na sauninga whale malo, o le talaanga o Carter o se whai whatoanga pinati, o le ianga I atu e vema lutena I le Navy a Amerika, ma anga iei I le polokiki muniane. Sa vema ko vana o Georgia, ma presidente o Amerika, ma I dafe visarau fitu anga I dafe visarau warutasi, ma o ia le rua I presidente o Amerika ua ausia, le se lau tausanga o le soifua. Mai ko rei saute, si dia mara se lau fitu se fulu na maririu le vaalele na lavea I le asonanafi ko rei saute, ina ua tūla wele ele wali patia, ina o le to'olua na whaasau ina mai. O tala mai le CNN ua ta wai se lau walu sutasi le pasese ma le au waa na ilunga o le vaalele, ma ua maririu umare se lau fitu sifuru iwa. O le isi to'olua lo whaasau ina o le au whainga ruenga, whai mai sai le pito I tua o le vaalele. Whai mairi pote le whainga malanga le vaalele Jeju Air 7C2216 mai Bangkok na avea e aire pase se lau fitu sururima ma lau whainga ruenga I to ono whai mai o le pase se uma e mai ko rei saute se I vanga nātanga te to orua mai Thailand. O le anga iane e tūra wile ele na tupoi le whaale tonu ma lo whaia pe nei suenga pe aisea wa mafuai. I Suria, e ono o le whātau sanga whato ama whaina to e whaia seisi whai ngā pālota I lea atunu o le whaamtaranga lea mai le taitai o le rebel Ahmed al-Sharaa I sana whaatalanoanga o whaasala rawina. O le rua I teimi lea o whaata mai ai e Sharaa le tūranga lea I se teimi vave ono whaia ai se pālota le atunu. Na ia tā ua fo I le tūsia o seisi whaavae fou o le aalua I le tolu tausanga. Mai ono o le tausanga whato awa ai e Suria ni suinga te tele mani me ua whaare leia e o unanga lau tele I le mai o le whato I la loina o le whainga malo a Assad. Whai mai Shara I le BBC e mana o mia le toi whausia o le tūranga tau le tūra whono le tunu, mai mana o mia I fo I le whaia o se tūsi ngā ingoa. E te leitu ai ngā kulupo tangata I Suria e au fiai Kurds, Armenians, Azerians o tangata ke wisiano maisi, ma ua fola le kulupo le ritaitai o le au lātou puipuia I a te tau tangata Suria ma lo lātou saulo tonga. I le Pasifika mai Vanuatu,
Whape fo ma New Zealand, wa toi tari mai I New Zealand le team, po le au la vea I New Zealand sa au ina atu I Vanuatu, e fesoso nei dea a fia o le atunu le mafui e tele, ina iaso wa tuana I atu. O le team lea sa misia le whaiki wisi masi mina I o lātou ainga, a o iai mō ngā luenga la vea I Vanuatu, ma ua whawhetai ala lātou ngā luenga ina ua toi tū vai mai whanua. O whailoa lo lātou tai o Ken Cooper I le Radio New Zealand, ua tū vai mai ina ua tū vai atu I Vanuatu, sa whaatino le sa iringa o nisi e mawhaina whaasauina mai whale wa a fia, whaatino masu e suenga I le saunga le mua whale, ma tu ina I se ripoti le malo Vanuatu, ma o se ngā ruenga I le I whaingo fie, ma o tia I le loto, a e toe mawala lātou malosi, ina ua wala aulia I lātou se tau mawhitanga le community, I le asotonu le kiwisimasi, ma o se kiwisimasi au pito siri mō lātou. Le vai au mawhitianga mai mea na whaaleanga ina ma soifua na mau, pe I tai sa langona na mawhanawhana le mawhitanga ma le community, I le vai tau atoa sai ai Vanuatu. Whai mai kupa, e ui ua toe fo I mai mō sina mālolonga, pe I tai ele I mai ale ngā duenga, ma e tali fo I seisi whaatanunga mai le mālo New Zealand, pe a whai e talo sangaina e Vanuatu. Tala muni mai fiti, o loo wha au le terminator su e ngā leo fiti le mata upu e au fiele te mai tai sa avema Minister o Linda Tabuia, le ua wha mālolo e le pānamia. Ua whai anei se wha se a Tabuia I leo e tu so le mata upu mai e tā wai, o le wha ta milonga o le video o loo pisa I nei, o se ngā yoi ngā tau cyberbullying. O le video o loo au fiele te mai tai sa Minister o Tabuia, malona to lua, ma ua ta pisa I le to tele, Whai mai Tabuia, o se tasile nei o wha maoninga o le sawaina o loo whaia pē I te mai tai I lunga o penga ta whae langi. Whai mai leo o loo whengai marisuenga, e sori tū la whono le ngai yoinga o loo whaia e tangata o loo lātou whaaso atu lea video, mai au whiai lea I a tatau le tangata, wo ia fo I tūlanga whaalilo o e loo au whiai le mata upu. O lo iei tangata ua wala au o tatau nei o na wha maa vai Tabuia mai le palemene, o no le mata upolo o au fiai, ua wha leanga I nai ma le wha tuanga o tangata lau tele I a te ia. I o tala nā le Radio Samoa mai atunu e mamau ma le Pasifika mo le amatanga fo ina nei mai aso, ma nuia ngā nuenga o whenga iai. Tasi 5 amo. Radio Samoa. E silia ma le se lau whala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maoloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamatulanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Jalo whana voucher roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E te leo mautinoa, po o whee amatai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofoanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aundanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whesosoani e maua ia mātau. Whesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whesosoani mo tina ma pepe. Whesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whesosoani mo sauwanga I a inga. Whesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
O tau su e saunga luanga fo, sau loa le bau master, o le tau sa iling tangata tala vauto e malolosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, ale ai le a faina. E mawhai lava o na awa o ina oe au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le bau master, i le o lua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. O lua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Ia, toe whatalo whatu fo i le tātou porkalambe ngā Gagaifo Faiva. I le dei aso ngafua i le whaafonga tāpua i a malesila mai moa. Samoa a o alo atu i malo longa. Ia mata whaonga fo i o aso fia o le kirisimasi ma le tausanga fau. O le ua whaatasi mai i a talenga i a tongsia Pio Wilson. O le lipule o le tātou wharata vale le Omega Cars. I Cavendish Drive i Papatotoi. Ia, whaatalo whatu. Tongsia, alo le soifua mruia, alo fo le lava papale ma le ono sai i ngā luenga o le nei aso. Alo falava. Ia, le nganga whariwhiwhi ma le nganga le whaatai e whaatalo whaatu fo i lawa pionga le ngā taua i pol tau tai fo le tātou polo kalame le nganga i fo Faiva. A me se lava neua o nganga i fo i o Faiva le nei tau sanga la tau ia. Ia la. Ia, i Faiva lo filima i lawa pionga tau tuaina o le tātou atinu. Ia, te nane fo ilo soa tau ia Isaac. Whamalo se fumanuia, whamalo tau atai, whamalo si lei ataua. Ia, whapena fo se langona. Na wā oisi lao lo o eva i lau whaumalu. Ia o tāua. Ia lea la mai e whaau e le whapea. O toi fast food walu i tū la, umale tau sanga lua whelus fu wha, a ua tā whatabala ma ua tā whawai e whatino le tā ngā ruenga. Ia lea la le nā, tongsia. Ia, so le lava le ia taua ia laki de vanga la e la fo malu terminate malu lo mai ngā luenga Faiva lo filima fo i ngā sana ia i mai lava la matanga o tau sanga se pa ia mai le so ia pa lava me la to ia le ato e bile tu le mo lava ta malo se to tu ina la tinu to tu ina la tinu la tele po kalame le radio Samoa to se di mai to lu amo. Ia pa pe fol tau tua fata wa ata to fata vale lo meka ka sine I pap to ia li atawa. Ia, malo whaftai mō ngā ruenga le lei. O le foi o le a sola atu le lua whelus fu whāma whatia foi o le nātou sanga. Ia, ai sanga I mai, ia ai o le tai. A wā, ia le lua whelus fu lima. Tātou tatalo ma whaanono manu ina ia. Sili atu ni mea le lei, e mwhai o na whai, ma maua i le lei tau sanga. Ia, nai lo le la tau sanga o tuana yatu. Ia, a le ase tala mai, au te loa e te ngalue fo I lava tai au. Ia, o na malo lole le aso lulu o le kirisimasi, o sa o lea? Ia, sa le leva li a taua, ia, e a whaasa kore tatu whale le aso a tai au. Ia malo lola e tau sanga fau, ia, ma le o ngā stats la me malo loa I, e te tala pwile o tatu whaltabale le sofareile, ma la stona I o neiba yaso la tau ia. Ia, o le tulanga la tau ia le a taua pe maniti o to tino le ataua ona se le maeu le pule lofa ma le pule faso lo tatou tapau le langi mai lava le amatanga le nito sanga ta sumo mo ia ngali lua pe do suma fa sipa ia mai le so ta te fa le tua pe maniti o to tino ona ta te le lopo le tulanga ki tau na fa fita i lo tatou tapau le langi le ataua ona ele anga vale ina tātou lo tātou ta pao le langi. O whia lao tātou se mo tātou tulanga whale tonu au tātou iai le ni pai tau le ni lalo langi. Ia whatasi mea lea tua ia te tātou le ala foi le foi mo le malosi le foi mo le ola nei aso a le ataua. Mari e la, ia sao le lava le sao noanga tungsia, awa no fole mwhai tau o le anga. Aso ele lo profeta tu te alo fanga e perna fa pea ele fa tele ngese ina le to sao le yam a ono na lo fa lava le lo mulmulitai po fe lava tatu te anga iai ya ai tatu te ala usu ai tai au lo mo le malos mana na vatu we ku lunga ma e ka mo e solo ia na fa pele ai le tua ma lo na anga le lei ia mo tatu lo fo le ungo mea ta le lei lava I wal tele lava te mia le ia taua ia
Ela ko te mi tati fa taia le fa tati fa taia le lo fa lo tato tua. Ia la. Ai mo ya te tato. Te tau fa ina tato fa taia le to sa lo tato ta pa au le la. Tato fa taia la lo na to sa. Anga fa pese to sa e babi. Ia. Io te leo ke o leva ti nei la fa so sa e le be ti ti la to via. Ta ko umba. Mo wala ma mafala ka ya isa. Sai la to sale tua. E fai te le ngi e tati fa sola te ngi. Al to sale tua la to ole ma tua ke le ngi se la va tua va no le tua tangata. Tu va no le tua tangata. Ol me piti silenda ta wa le ya to. Ia. Sa ole le lava na ol me le te tonu ya. O avanoia tātou te maua ma whamrianga mai fo i le puipuinga i tātou e le Matai City. E a fuafua mai i tālu sanga o tātou mātua. Ia whapea fo i o tātou ainga. Ea mei se a fo i a whengainga tofi a lea tua i lea e kāresia ma lea e kāresia. O lopu sa oale nai lopu tonu. Ia e saulelei lava le ia taua. Yo talu sanga la bala fenga venga te tofi le tua le ko tato te manui ai yo e wai ya talu sia wai e ya la tatu munga le ato wa sail ba o mala la ba tato fo lau le malu o le taia o le malu mal manu foi o lo tato te pa lo ngalofa ile sa le o tato o le mai le nei tu la le fiafi ya to e taia o nai ya talu sia tatu aulia le se ia ni tau sanga po ani me se po foi ni bai ngol tangata ia tatu fai fa mangalo lava mangalo ia lesi tatu tanga iluma ia tuli se ai mo lua fe lu sumalima ia me se lava ai ngama luna mo ai ala le fa na ala ia tau te langonga ole pa sovel ni tula le fiafi sa o le la le me ka kalsel ne yaso le ale tu fa sa la ngala ni tau tu lo me ka kalsel ato ia ai o ta fa so le winga le lo fa lo ta tu pa o le langi tal tonu le tingia wala ba fa sa la ngale al o me ka kalsel ne yaso yo o le binga la fa fo ia te ia ona o le aba no le au maua o le aso le au maua o le ola le au maua ai o la na pule lo fo mala na pule fa so le tali mana o tal talu lo ta ta pa o le langi o le o ta to man mi ai le ni yaso ai mo le pule nga le fa tai tele la ba lo fionga le ya to mai la matanga le de te sanga te pa ia mai le so wa le matua ba no muli le nei wala le smatu fa sa lo la so ta ya al matua no muli le mo le to le fa tai tele la ba lo fionga le ya to le por kalambe o le afo i le nga i o Faiva ia fa pe fo le por kalambe o le tano aba le te mo le to le nga le fa tai tele la ba le ya to fa madia le tua e la waslonga e fa pe fo tua mal no fualo ia te nani fo le pulenga ale sifonga Samoa ta silima i batolu amo Samoa ale nga la mo le fa tai tu sia le ni tula le fiafi fa tai ia iso watu no pelina la pa nga ingal to tua ale o meka ka la le se pasa langa fa pismisi a se fa mania nga tu sia yo ia be yelo to fiti a kono yo ni to fi fa to ba o te fa mania tu ai se watu no pelina la mo Samoa yo o fia la mo mau meni fa sa longa fa pismisi al meka ka pa mania le tua ia ta tua uli se tau sanga fou male mania male fia ia fa fo i level bi inga ia te ia matato tu mata il lua fe lo sumalima ia abe yelo tato fa ole Yesu Kristo e fai mo tato tai ai tato tai au mole tau sanga fou ia nei temi te atawa Samoa ia na tu sila fia le mo me ka kas na vai sila fia tato fa mo tato vi file telele mo le fa solo la tato vi ti ia te na le fo ia tolu tau sanga le mato te vai ta vale io le one fitness registration pa per service signal ta vale ia etile ono au mo ia so swan Samoa ia ai se met na ai fai ana pala au mai pe su mai le se lau Kevin driving e papa tu po manu kauta o enisi ia pala au for tatu len line o iva no fitu lima balu ta sidua o iva no fitu lima balu ta sidua ia te foni o onga fata wa to misia Pio Wilson ole olu tasi pa pituono lima fatasi olu tasi pa pituono lima fatasi Samoa ai lava se tau tua tongsia ole pulenga ale o mekakas ia te oe
o le tau te mali i pau le tu sai po i malau sisila malau whaponga ia mātou te malu tia te oi so fina ngalo pa ia a te ngang le so fina ngalo tau whale atu nu mātou te malu tia te oi a la foia mea le ai ngā la foia le anga ni atung sia i nu le ai ngā ia wai e poto lava tau tai ia sisila na atu yama e nei tu nai le ataua a tai tūna malau a fionga pa mania le tua si o tunu pele inda ma Samoa pa mania tu fula mega kas i le tausanga fau ua fe lua suma lima mo le teminei pa to fam pa su fuia le ataua ia ma lo fa te tele sa no fa lo fo i le sunga tia kono a o e fo i o le pule o le tato o mega kas e ai le anga le leimar file mo le tua i aso malolo e mo so le tato anga i atu le tausanga fau ia ma pui fo i le soifuanga lua i lungo le ala tele ma so se me fta loloa i ai fa pena ona nga le tua tafe loa i le tausanga fau o lo tele mo oi ma le au whinga luenga ia ma se fo i le a inga ma le no falu ia e fa soifu i o mo le temnei ia soifu mai manuia ia soifu i le na fonga fo i si ufofonga o alumata ma whanau o Samoa o lo o ngā lulue mai i le tele o pisinisi ma tina e ese ma le lātou lango fo i ma le tautua mai i le Radio Samoa i le tele o nei tausanga ua tona i atu ia o le tāunga le nā o le whaatu mawina ma wha mausaliina o mafutanga wha le pisinisi ia wha pena fo i mafutanga wha le ainga wha le uo i le tele o tausanga a wai lei nisi tātou te tua i ai tātou te toi tua lava ia tātou tama whanau ma lātou watina e ma lātou pisinisi ia ma le atunu ufo ia e wānu o fu o wakulu le ki o le wa pūr kanga ia wala au le atunu alofa mai o mana o bia ni la tātou masini fau a ia e fa penal whaingo le kako ngarwe ia le lei wala au ia le telefoni ale fionga le di pule o lua tasi whawhituono lima whātasi le telenga tungsia Pia Wilson ma le numero lato ofisa lua fitu lima valu tasi lua lima valu tasi lua ia po le anga i fo i ai lato tuatusi lua selau Cavendish Drive i Papatoetoe i Manukau Fatalo Fapitoa i le telenga au matangi masi ia ma le whalitua ia po le fionga fo ia toa tusi ia ma siola ua fo ia inga mwhamni atoli le kirisimasi ma le tausanga fau whapena fo i le uso ia alata i moenga Felice ma le tausi ia toe ma le whanau i nai Avondale Canal Road o le uso ia papali tui tofa ma inga e valu ia whapea fo i le tua fine ia fono ma toa ma le kama o peko ia ma si o tau fo ia inga le tamaititi e ingo ia whaitong fiti ia whapea fo i ia le fine ia o le via ma autou ma ia tele le kirismasi ia whapea fo i le tausanga fau o lea la atatu wa nga i atu i ai i nai i tu la fast fulu valu i tu la o tutoi o le tātou wanga i le i ai. O le Masino February lua afe lua se fulu ma le lima. O le taimi mua lea o le afa ngā solo ai. Ia le sāvalinga ma le asiasinga a le steering committee po le committee wha apitoa. O le poloketi o le tasi le miliona tā la Samoa. Tasi ale nei poloketi o lo o pisa i pia tangata. Ai maise a tangata o le lai tu vai i le tu o le HRPP il to ino. Lenga fo i le malolo tu le epa ma le ala li mongi i le wha leanga ino o le afo i o le poloketi le o le tasi le miliona. E maa fua i sea. Lenga fo i le usius tai i ala matula fono na avatu ai le tusi e lima te i na ai le poloketi ato mga yoinga ai tu malo e lima sifuma le tas. Au te nofo lava la ma tilo pe i ai. Ana o se toi ina e le leilo na mafau malana whātua whala inga.
se i tuu le poloketi e taamilo mangai yoi. O na whapenala ia leo na file mufo i le tō tele o isi i tumalo. Ai le am whaila. O le manatu la o le toina. O lea ngā te a ngai o lo na tiute malmata whaioi lea. O le a ngai o le malo. E tawalatu le poloketi lea. Ale me leo iei. O lona manatu o lona ia ngai ia le malo. Ai ese le meta o le a ngai. Ma le meta o le tau whaleanga. Upu sawa upuna. Awa ana whapela ngā te a ngai ia le malo. E whape mai. Mātou te usiu stai. I le whaatino ina. Tawala atu i le taiala lea ua umana au mai. O na mai lea masalato whautuanga. Ua umana mātou whaatino ina le mea lea. It doesn't work for our constituency and district. Mali e lau tō committee, le steering committee, ma lau whionga le tamai tai minister o lo va aia le poloketi leo le tasi le miliona. O mai whai o mai si whasinga o kia o koru mea lea. Le ua umana mātou whai le mea lea. E le tau ima le mātou i tū mālo. Ioi. Ai toi whai mai la se si whainga. Se si whaatatianga e whaatūlanga ai. Ia lo mātou i tū mālo. Mala ngā ruenga e tau na whai male tupe leo au mai. Because leo au lo nei. Every constituency has a different platform and has a different layout. Awa ele tusa umai tu malo manuu. Wala whainga o nuu e tonu o lei tu malo, malei tu malo, malei tu malo. So the spread of that $1 million is not actually the same. Ele tutusa. Mai ia maua fōi le tau fiofi le umaya ma le lava papale ma ono sai lea ngai fōlu poloketi. Lea la whato alu nei lea si singa le alu nei a February. This is the first time the steering committee will come out to all 51 constituencies to have a look. Ioi. E tilo matangai masila. O a mea ia na mai lau tauta iala. A o a mea ia na ia tina e ia na whao ngā i ei tupe le poloketi. A leo whalongolonga tunei. I re toi whaatolu o na toi tufa ina tupe i le tausanga e tasi. Nā o le whaalua lava. Lona wingo lisi afa mua lava. E fitu se lau afe. Wha matu atu. Ia ona vavaila ia le kwata muri o le tausanga. E wha matu atu ai. The last 300,000 of the $1 million project. O lesi foi tūlanga tā ua lava e vava ai ai. There should be a monitoring mechanism. Alewinga le upulina. E te tau na iaini wha maunga mani whainga. E mata I tuina umai me ia sa whai. Because there should be likely changes to be done over this $1 million project. E tele mea tauna wha popo tele mea tauna av esi. Aisea, langai faude poloketi. It's a new idea. It's a new way of doing things. Perhaps the foundation and practical mechanisms should have been in place in the first place anyway. Ai ono le poloketi e rei whaia mua. Ma o leala fo ile nai alei o na tele tangata I whaitio iai. Ai to tele atu tangata lātou te langolango ina, nai lo nai tama I tangata. Lātou te upu wāhi. Ile poloketi o le tasi le miliona tala.
Na ye se si mea fa pe na fai o mua. I le fase fulu ma le lua tau sanga. O tasi le fai ngā malo. Never. Never. Alana e le yon tau na tato un sai. O lo o ngā lue foi le tamai tai minsta, malana committee fa foi. Ina ia ba ai I vaenga lo o pu ai, ma tau ma fai ai, e fa ale leia I lea taimi ma lea taimi. Ma aua foi ne I umi, o pu sa mata upu I le proketi lea. If there are any problems, look for solutions to fix these problems in the least time ever. Te teimi siri ona la ititi, ma pupu e whaatino ai, mea le lei e toi whaasao aini mea o wha le ton. Al whale me lawe fo o lo tu lai mai pia. Pea no fai atu le teimo sola. Wa vea lava le poloketi o le tasi le miliona ta la ma le tufa ina atu tupe. Wa whao ngā se ai. See, people are not stupid and delinquents and silly or foolish. Le ai, la e mana malamba le leita ngata. Ile awala e whao ngā ai, ia tupe ia e watu. A ole upu le au mai nei o le whaali liwina, o le upu I le upu. O nā tau te loai, le vai tele o au tau polo kiki, a mese o tau ia e whai tio I le tasi miliona tala. O tau se sila le launga la auli. O le a tui natu le miliona tala. Tui natu I au tau lima a whea vei. Whaatino ai au tau wātinae. Tau sila le tō whānena. Ia no tau mawhau ala ia le oka I nice. Kufa mai ko fia ai se kupe. Kufa mai. Aia. Pomu al porkiki ala ure mulimuriane. Lea ua o matari e whamai, ok, la whare kako whanga kupe, mara kako sua kupe, mara kako ai ngā kupe, mara kako whaarif kupe. Now, what was the thinking behind all of this politic? Zoom, bang, bingo. Sau marita I ala I tua. Sau marita I ala I tua. O le tūla whono e whao ngā ai tupe. Yeah. Listen carefully about this. Nā la o ko pisa I awha mai. Ia na whai mai nei, si, o mea nā ta maiti. Mea nā ta maiti. O tau o tangata mātutua. Ioem. Ia nā ea. Ia, kanga ka pe I fo ia le. Si o mua au ngat. Ka lo fai. Ia le nā. O tau si sila lai. Le polo keti le nā more kilisi mas. Ioe. Le polo keti le nā more kilisi mas. Toi tilo iai. Ma le polo keti foi lea. E toi manu malo I foi. Ne whai ngā malo. I le toi mati ina o le polo keti lea. O tau si sila iai. Lua spul ma le 2 miliona. Tala Amerika e tusa lea. Ma le lata I le 5 miliona tala Samoa. O le ato e whai iai. Le posposinga. O le isi 5 tausanga o lumana I nei. Ia. Mau tonu foi ele ma foi no tuua le poloketi lea. Because why? These policies, promises were made and promises are meant to be kept. Nanga o le mea le vai atu e manu iai le tunu. Sei tātou vava aila. E le asi singa mua lea e le masino o February.
lua fe ma le lima. A lua fe lus fu ma le lima. La se tala o le a au mai. La se li poti o le a au mai. Ina ia mawhai ona tanga i masila sila to toa i ai. Ia le komiti whafoe. Awani suinga le lei o le awhai. Nā ia. Ia le nā. O... No mai leo na utala le saunuanga le fionga le tumaitai pare mia. Le o utoi tilo atu nei iai i le aso na whaia i le awa o le whailo inga. Ina ua taunu mai i lau whanua me ele o Tara. I le mauta o le whawhenga inga. Le to ina i a mawhala li maa. Mia. I la umai tau ma le tilo atu ma le whaalongo longo le saunuanga. A le fionga le tumaitai pare mia. E matau tia. E o fo le saunuanga. Ale sunga ya ale fata ale vena ale. Lalmen tup. Ina wa fa mawai la uli. Olo. Le atinu. Fa perfo ile fionga le safa pito. Fa mai le saunuanga le fionga le safa pito. E ma eu, ma o le ala fo i lea nā lai o na nau pea, ina ia whaamana tuina le whātau sanga o le paia inga mua le whātua i lea tua Samoa watas. Leanga e matau tia, ma onga, ma o fofongia wa venga na whaia lea tua. I le whātula i mai, o se whainu mera e whaatu inai se malo. A wā sa whaima talaula. A wala vānia lātou whaipule se fitu e o mai amana iai i lātou e le pāre mene ma whapeolo o iai se vai ngā whau whai lātou te anga i le malo. Te loana pauana upu ia ale. Ioi. Fa ma vai mai ia la auli ale mali toa feilo i ma ale fa tu ale la fa fe fea na fai e ma fai se fai no mera na le to afani tangata wa fa ma vai mai o le chapipi ona fa tu se malo la tala la auli na fai o sa no ngale ale o le popole e tā pena e le tua. Le au waa. E tā pena e le tua le au waa. Na whātu lola ia le iai. E oe tu tō tasi. Go and run as a candidate and an independent candidate. Al saunanga ale. Le ai. Na lupe i o se i tū matilo ia i le mea lea langa e malosi le whainu mera lea lea tū le mea le chapipi. Ia la fo i na o ma iei ma. Na iuso ia mau. Wa pena fo ia. Lota ansi. Tū. Nale me o tupu. Upu ne ia ale ne whai. I le taimi na wha manu i aila na ipu. Tamaya upo ale. Wa tui o le malo ma va ai wale o toi iai se le lei o lo o iai le toia ina o tui le epa. Le o toi iai. Na suia i loa malona mawhauwhau. Whapena fo i mamau. Whapena fo i matu uu. Ona si i leuta. E ala leo le lātou mali li e whatas. Sava vali ese mai. Ia na. Mo toi oto atu ina. Ia upu na whai le teimi. Na whaatino ai le avaleo. O le whailo inga. Mai o tonu foi Samoa.
O le lofa fo i le nao le tua. Wau tau sile le toi fo i mai o Donald Trump i tonu. O le malo, lele o toi misa la tau. Toi misa la tau i le tula fono le tupe leo o lo iai nei. Fia se fulu wafe biliona. Ina ia faa wau pēr le whainga malo o lo iai nei a o le whaia le wha tautonga. They are trying to pass this piece of legislation for government funding and not to shut down the government. Awai o lo le mata upule na tipi a tole funding le fierce lau piliona. Ta ofi ma le malo, ta puni le fale o sio, fa ta ape le pale mene, a ole io o ile aso le fa tautonga. Ile aso, ya Januari le aso luas fulu. O Donald Trump. Ma fua mai sea. Ma fua mai tangata leo Elon Musk le fua loma lona whaamsinonga. Tangata billionaire leo mana o tipi how many trillions from the United States budget to keep the government functioning and in practice. Awa, whafonga na sa mo pa whaere lava lau. Maam lama like titil mata upu lea. Waso malo lo nei, e le tau na malo lo ai fo ma le malo. Lai fa wa lava ngā ruenga a tangata o lo ngā lulua I mata ngā ruenga ese. E te tau tongi tangata whai ngā ruenga. E tipi lo le paketi lea, lo na winga. E le toi mawhai o na ngā ioi se me tasi public transport, food groceries, tāpunia umawhale o loa tāpunia whale tupe. Le tongia tangata whai ngā ruenga, le tongia whai aonga, le tongia leo leo. Both the federal state and the state government will be demolished and bankrupt. They're stupid. Fa fea la na tongi tangata whai ngā ruenga. Fa fea na tongi whai leo whai whātoanga. Fa fea na tongi tau mawhai lunga o le laulau. Lea la ua toi pisa nei Donald Trump. Ilana tamale ta o le ingo ya Elon Musk. Ai le aiso na maramlama anga is a portfolio post tangata foi, an official member that was elected into the Senate or even the government. Now don't tofinga o le vanga fa fight. To manage efficiency and waste. Alea tunu. Mea lale nā, e tā ua I tele. Tātou mafu fau I polo keti ia ma mea e whai. E wa toi lili u mātangata. Toi whaasanga tau I le toi ino Donald Trump. Langa o le mea lena fo I mei Donald Trump. Sau ma le polo keti lua afe luas fu lima, the 25 Project 2025. Neu wha ngā mai. Nea la ole a tipi ai le tele o tupe o le paketi a le United States. So people in the car industry, people in the agriculture industry, people in the livestock industry, people in the health industry, ta puni whare mai. Le tongia whare mai I mafo mai. Le mea na e tā ua I tele le atunu tele, mal tātou Samoa. E ai lava le provision le nā, tu la fono te iala, tu la fono fau e pui ai, a umal whainga panota, e ile whainga malo tau ave. Caretaker government to ensure that there is a supply of cash flow, there's a supply of oil, there's a supply, and pay for the demands with our food security. Mo tātou tau mawha I a lava tau mawha le atunu. Tātou wol malolonga, nisi o tātou whasisilanga, ia whapea fwoi ma tātou tala I vai whanua mo le teimi mulimuli. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, walei a taua severe
i le siufonga o Samoa i le dei asunga fua. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Proklame leimo o e tālo whalawa. Loi tina e fifi tele te tōla au o tonga la au aina, o tonga la au o funga la au rosa mo pua manongi, ma isi tu ai ngā la au SS. Ai eile masani o loi tina sa whai i ana la au te tō i le amatanga a o tau wha amili, ma tau te tō se la au, e mua te tō i tau whata whalwhale, e suile pala pala, ma pui pui, ma fui vai, o aso umai alu tala noa de la au, e si solo le tūlanga o le la au, ma mili, ma wha uo i le la au. E umi se taimi o whai ei nei wheuta na inga o malana la au, e ma saini o wha beane re tō ina, te matua ai umi le taimi wha alu le na la au, e le to e vave o na tutupu, a e maua mai ei se mea ai, ia pe a whai o se la au aina, se funga la au pe a whai o se rosa. Ma na ia le tade lo tina, o i talo whai, e te leilo ea. O te leo popole le vave o na tupu mai mafua. Ai o nei ngai o ina uma ma wheuta na inga ma ula au. Ona e tau o tele, ia te au le mua o na malosi mautūlo na anangata. Ona ave ai lea o le la au, ma o fianga e ola mai matula i mai, ma wha manu ianga i se taimi umilava. E popole le tangata le tuai o na vave o na ola ma wha. Te le vave se tupua e o le tangata po o se ngā luenga. Ao le tua. E sila tutoa ma wha ata waina le malosi, mautū ma le anangata o le tupua e o le tangata po o se tau mawhainga. E le aini au wala alo tātou te vave ai o na mātutua, ma vea ma tangata anangata, ma malolosi, i le ola wha le tua. O longa lua pele nganga pa ia o ina ma tā pena le tangata kerisiano, ina ia matua anangata le malo keriso. E tau a tele tu ina atu o tātou ola ia o ina, ma tai le maina e le nganga pa ia, ina ia vea tātou ma tangata anangata, ma mātutua, e fua ma iei fua le lei masua malie, e tau le iai le atua i le o langa atua. Talia Yesu e vea mau whaola mamana tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
In this update, the South Korean government declared 7 days of national mourning to mark its worst ever air disaster. A Boeing 737-800 aircraft veered off the runway at Muhan International Airport yesterday before crashing into a wall and bursting into flames. 179 people on board died and only 2 crew members made it out alive. The BBC's Rupert Winfield-Hayes says fire crews and soldiers are going through the wreckage. They are planting little flags wherever they find debris because all of that has to be collected. They are still looking, we understand, for human remains out here as well that will be identified by DNA. Meanwhile, South Korean authorities are seeking an arrest warrant for impeached President Yoon Suk-yeol. Yoon is accused of abusing authority and orchestrating a rebellion after briefly imposing martial law earlier this month. The director of Gaza's last major functioning hospital has been arrested by the Israeli Defense Force. Dr. Hussam Abu Safaya was one of the last doctors in northern Gaza. He'd been documenting the state of the hospital in the wake of an Israeli offensive that began in early October. CNN correspondent Elliot Gotkin says the IDF's also being accused of ordering patients to strip down in the streets with the facilities now shut down. Video shared widely appears to show the front of Kamal Adwan Hospital, with people walking between a number of tanks. Many appear to be holding their own clothes, with hands held above their heads. US President Joe Biden has paid tribute to his late friend Jimmy Carter, highlighting his values. The 39th US president, who served between 1977 and 1981, has died aged 100 at his home in Georgia. Carter started out as a peanut farmer and then joined the US Navy, became governor of Georgia before becoming president. Biden says some see Carter's values as those of a bygone era, but he just doesn't believe that. I see a man not only of our times, but for all times. Someone who embodied the most fundamental human values we can never let slip away, although sometimes it seems like it is, or may never see his like again. That's news. In sport, disappointment for the home crowd on day one of tennis's ASB Classic. Rebecca Marino has upset New Zealand's Lulu Sun 6-3, 3-6, 6-3 in round one action. The 102nd ranked Canadians offered her apologies for the early exit of the world number 40 on centre court. Lulu's an amazing player. She had a fantastic year. Newcomer of the Year award from WTA, and it's well deserved. So I'm sorry I had to take one of the Kiwis out, but she's an amazing player. Some positive affirmation for the Black Caps. Bowling group are heading into tonight's second T20 against Sri Lanka at Mount Maunganui. New Zealand wrapped up an 8-run win in Game 1, but only after being put to the sword in a 121-run opening stand between Putham Nisinka and Kusal Mendis. Magnus Carlsen will reportedly return to the World Rapid and Blitz Chess Championships in New York after quitting due to a flare-up because the governing body decided to bar him for wearing jeans. That's sport. I'm Alistair Wilkinson. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili maiva tolu amo. Radio Samoa. Ia, toe whatarofa ia te oe, ele nei fo ia o ule mare i tū la muli o le tātou por kalambe o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Mo moli atu le nganga whaafitai ma le whaamalo, tiute ma Faiva alo Filima o lo whiangai ma le atunu. Ia, po whea lava, Faiva ngā tei whale, o Faiva i le tuavao, ia o Faiva fo i tutonu o fisa ma whale whai ngā ruenga. Awa ia i la tau ro ngā lue pe nei teimi. Watul wha malole i atou sa vea i a te oe. Lau pulu nau pea eke edi. Wai ta ua pea. Umao mai ia lau li ia sa ho holiday. A lai e ngai senge lai ka kangi ka kukanga. Ma tu watu le masini fo le le ai. Ai le wha pea me le masingi oi ka lau whai o le a fololo lau ka. Kakangi mai mara mea whamea o Dick Ryan. E so mai mara pese e voi le hiko. Oh, it's crying time again. I've got no money. Ia le lei malo le ngā rurue. A malo foi le nei tau sanga atoa. O ngā ruenga lava o lu I tau fo ia i tātou. Ai le tau la vea o se challenge.
tauna avea o se whamria. You have no choice. E le isi si au whai unga e whaia. O lau whai unga. E whata ua lau ngādue. Ai sea. Ia le nai te sila fia. E tu wale whalawa ma le paka. Ma le kofe lunga lau lau. Whatu mua le pantry le nale. O whaala be lawe fo i la tau i le whetuleni mai sau mai luma. Ka mai ka ika i kua. A sumu mai ka ika i au kafa. Le mau whaala be lawe. O whaama sinonga. O maliu. O le usui o le fono. O le tuu o le malo. O le whaai poiponga. O le si. O aso whanau. O whaulu whalenga. Ioe. Le mau mea. Tele o mea. Sao ngā mea. O monu tanga i le nu. Ia, o le lofa i le whai whiau. O le peleti. O le sefuru wa ima le taulanga na pongi. O le tupe whaavae mō whai whiau. Mō whai whiau tāla. I le uma. O me mana o meil to ina male o le matua i le e le mafufau ina o le a vili mai ai whapea mai o le iei le mele fia whai male a. O a tātou fo i lava pili o le whale. Le mokesi o le rent. Ia whapea nā o le pili o le vai ma le pili o le ele tise. Ma le pili o kamaki. Ia, o lu i tau nā. Au te whai atu le tau nā veo ni lu i tau. E vea, o ni whaamrianga pēr whai. E le lei. Lau mawhau ma lau paketi. Ina i saunga le mua, ma iai le me e apa i ai matua i ai lea taimi ma lea taimi. Lau mai leo lau tala noa i le mataupu leo le lua sifuru ma le 2 miliona lea. O le poloketi. O i le asia singa lea. A o leo ua mai o na whaia le assessment a le IMF po le International, o a le World Bank. Ioi. Ua mana whaila lata wasi singa e le poloketi le i nu umalawa i 5 maltas. Ma mai e loa ma le lato tali tonunga o se investment sili o na tā ua lea. Ua whaatino e se atu nu u lai titi i le Pasifika ma le laulang. E ngā lulu e whaatasi umai o na tangata, te tai o le malo, whaasolo mai i tangata lau tele, e o lava. Ia li i mata mai tai o tūpulanga, mata maiti ma whanau o le nuu po le tu malo. Nea la, o a mai e le grant lea, o le grant lea. Ia. It will come with some strings attached and also specifications of what needed to be achieved. O le nauinga, o le nātala. E a mai whaatasi ai ma le whaanau ta inga, o le whaonga ina o le tupe lea. Ma ia iai ni vaenga mani taunu unga e te tauna au sia, pe a mai a le 5 tausanga. Le winga lao se whamtalanga le mataupu lea. A whai o le usau noa le fionga le tamaita i minsta o le poloketi ia mulipola ana rosa ali. O le mea le na mai le tupe. Ina ia whaalu ile poloketi o le miliona tala. Ele ia la se mea tātou te vevesi mo pispisa o ai mwhape au mai. Ina ia iai i se tala whātatau le tupe. O la fo iai le a fionga i le minsta o tupe. Le lava o la tau sila matanga iai o waile o se tupe e tōngia. We don't have to service that because it is not a loan. E le o se no ngā tupe. O le grant, o le tupe whaamatu watu. Ina ia whaatino le atinae, e le toi tutongia mai. Ai sele ai te ngata o le tu malo, la tu te whao ngā ina. Ia le tupe. Ia lo no winga la. Ia. 5 miliona tala. 5 miliona tala. 5 i tu malo.
Dia lava e talanoa le malo. We are safe in terms of cash flow and finance. Ia le ai pepese, ma vevesi isi au saso ia whamai. O mativa le malo, o ngau le malo, o lea i se mea, toi pa umela e toi le malo. Ale sa no le ia le telo minsta. E o fo ia la timu ia. Minsta o tupe. O lo lava le fasoa. Ale malo. Ai la to lo tau mo fai pea. E fa le anga le poloketi ma fa pea mai. O tupe ie fa alu le malo. O tupe fa ie le la to campaign ma le fa to sina. Mo le isi fa inga panota. O le lua fe lua se fulu ma leono. A fai foi. O la e fa ngā tupe nei i le poloketi. Mo ati na e le malo. Mo le manuia o tangata lau tele. Then so be it. Io. Dei se fe au e fe e fua ma pispisa o ma fa pe mai au mai. E le na o le poloketi o le miliona tala. E tau na ave e le fa momo. Sa noa manino i o le sa noa ngā le fionga le minsta. Tasi al ploketi na mail tupe lea. E whaaluanga iai. O lea. Ploketi ole tasi le miliona tala for the next 5 years. Pule foi la le malo. Le lātou whaasoa ma lātou me whai. Pea wha pea. O le tō whale nā le malo. O mai leo la tala noa i le matau pulea. Aso whareile asa nei o le aso tolu le nā o le masina mua nei tau sanga Januari. Ua whaatala ulato fo i le pa ia maulunga le atunu. Le ia lo whangia. Lo tātou uso. Ia li o la vea whaatau malama auawa. Ia mare wha moe moe. Pei o na iai ia le fionga i le li whaipule a whapuleai. Ia whapea fo i le tamaitai tu stala. Ia lise. Ia malea li mori mau autu. Le sunga ia Samuel. O le Cavendish Drive. Si toi vai atul tātou tu atusi. Club Royals, wailo umele au ta faule me ile Club Royals. Ina i Cavendish Drive, toi titi whaasanga ia tu male tātou warehouse i nai manukau. Yeah. Ai o le no whanga le nao le awha. Tino i tāle tu lai fitu, pole i tu lai valu le fiafi. Ia, o te tala ia tātou whai kitoa. O le numera 5 male fitu. 5 male fitu. Cavendish Drive i manukau. O lo iai nā le Club Royal. Ia, whawhifia i fo i le wha ili la wiloa. A le sunga ia anga lava ma le vaenga. Ia, luas fulta la le ulefale. Ainga o mai masani o tau whaafonga iai. Ma tala fo i ma whaasoa ma le. Se tasi sa avea mari madu o le malo. Malana fo i su enga i le mata upu lea. E winga i le maliu o tu au. Ma le tau fia o le tama. Le moli mau au tu. Ia Samuel. Tanga ia ne lungo le. O le tātou polkalame o le astona ina se ima vai atu nei. Le polkalame o le tāno avale atu sa vea ma le. Tau wha ia li o. La vea wha tau malamba. Lo iai atoa i tonu i nā. Se vaenga o le wha talanoanga. Mai le o alofia i lava fo i e li o. I lana ma ai ma lana tilo. I lana whaatusa tusanga o ngā luenga o lo whaatino e malu o le malo. Mai na matua Italia ai e li o. La utu o lalo pe ana whapea o whaatino mai ai se manao. Ma se loto e whaatino ai le suenga lea. I le au inatu
Oni leo whaapitoa mai atunu i whafopo Amerika, Samoa, po tutuila mamanua, po inei New Zealand, po Australia, at no cost. You know, at no cost at all. Forensic special investigators will live on na mawali unga. Na fui na watu fui tangata. Ile teimi o su enga o luanga lau. O aida tangata vale ina luanga lau. Nal me no ye. Ili a to se vai aso po se lua vai aso ai maua. Maua le tangata. Dala le mea o le mwhai ai. O na whaatino se mea whapena. O ai lea o lo o tau fia. Ia au wala le lei. Male mātango fie sa idi ila mi o tonu. Ina ia avatu ni tangata. Leo whaapitoa. Forensic. Na maule avange i mangi meo ngifusi pa o fo lele. Ka fusi e banga vo tangata ia la mun ia ingoa ma tua ia i mea nei o lo o tula i mai. Detecting. Lying detecting tests. Lie detectors. Yun. E maua i ngāre ka vale o le whakpore si mar susu o ngā vai pēa whapipi i le mea ngai le o ngā manga whamare. Ma le whaku. Wai ka vale le whaku i loli i ngai pero kaka. Yun. Tu e watu e male tu o lalo lea. A tonu a e ane i ngā rue ngā le whono. Ma le tele o mata upu i e whaataria nei i le aso vai aso lona lua o Januari, ma le aso sifuru ma le iwa o Januari. Ina ia iai se tu la whono tau whaofi ma ia pasia le nā tu la whono. E tau pui ai le tau nu watu, ma le awi nātu o le aisa po le methamphetamine po le cocaine i tono le atunu. Mandatory, compulsory testing for everyone, including the parliament. A mata mai te itai o le atunu. Ka kui, whai lako testing. Po o ai leo e ula ngangama, ma song kia le aisa ma le mele. Methamphetamine. Pape nai matanga ruenga o malo. O ulu matanga ruenga al malo. Fa solo I foi I tangata foi ngalunga. Fa malusia atato border securities. Leanga I mai tutonu o va lele I malai va lele malanga I mai tutonu o va ai le waf. Mauta ia lo of mai ai nei mea. I are testing labs. Po labs I o lo whaatino ai le ngau sia. Awa o tangata nei e hotu mamea nei. Manufacturing labs for cocaine or for methamphetamine. E ta tau na iei ni poto mani ata mai whaapitoa. O tangata nei e hotu mawhaine mei o. Wa u te loa lavola isa wa lewa na kuka I Samoa. Fua le motu le sapalai o loo. Whata milo nei ma tufa solo e ave taxis ma isi mau tangata sava vali le alam. Whele kuka mai. Somebody has to have a special skill in terms of chemistry knowledge. The mixing of these different elements and acids and molecules and whatever. Somebody has a scientific knowledge of this. Was tangata sa o ina I atunu mamau. E malama I mea tau chemistry ma le whainga o nei mea o vai lau. Te le lava ne ngāru wenga e peo no tu whaafunga o mai whaatala noa ai mele. Te lenga ia li o la vea whaatau malama au wapa. Whea o iai.
Asos fulmariva le masina o Januari. Na la wele unga le famsnonga. Le valea o matai e to fa mai le fiu anga o fenga. O lo teita ia mai e le li faipule ia maulolo a moso tavita. Ma nai nisi matai tu lo tau langi o le tumalo ma le fiu anga. Ina ua wha maonia mō rianga. O lea i tui i le unga le whamsnonga. I le leo siu stai. I le whatonunga ale whamsnonga. O aia whatonunga. Ia tū nei. Ma tāo fia nei. Ngai o inga i le tūlanga o le whatulai i whafosei. Ma wha malo sia le tūlai ese. O nisi o a inga o le fiu anga o le waa. O lo no fuia ele ia o lo pisai nei. Aia. O mori mawina. O lo whaia pēr le whatununga. Mai tai o le laitu e anga i e wha le anga. Ni mea tō tino o lo ilunga le whanua lea o lo pisai nei. Ne la ua au mai ai i luma o le whamsinonga. Wa le whaia mai la e le whamsinonga whanua masuaf. A ua pea sa o a tau pe upe lo i lunga o le whamsinusili o le Supreme Court. Whamsinonga mau lunga o soli ngā tula whono. Ia mar soli ngā tula whono whaasavili i le vāo mata upu a tangata, maisi tangata. Civil litigation court or the criminal court. Ia, tātou tālia lupe o maunu mo nā mea. E lei whaelo mai, le aso e usu i alfono, pei o le aso suo fitu o le masino i Januari, e usu i aile fono. O na tātou toe wha longo fo i lea. Ini tula fono teu, po ni tula fono fau tau whaofi, e winga i le mata upulea. Whanua masuafa. Wa peo no whaiatu le teimu o sola. E le whawai le o spela ina mai ai. Awai le mauani tangata e whato tonga ai le whamsinunga lona tolu lea. O lo tau mawhai lava e eitu le upa ma lava e ngā walanga tu la fono na lātou whawhau ina. Ma pāsia whato tope. Le ala ua vevesi e nei tangata. Whatasi ai ma le tasi ma ta upu siri o na tāua. Le ana sauno i ia le tau whai ali o la vea whatau malama. O le oti ma le tangata wale ina o stasi o li i leo sinia. Lea lava e ta oto e le otoe a ngā i ai ni mā whauwhaunga ona ai longa o whaia ni su enga i le mata upu le nā e tā ua tele le nā mata upu. Lua o le teunga o tula fono o a mio tu mau o yo whainga tu mau tono le mauta. A mionga a whaipule. Ioe. Pei whono whai atu. E le moe lava le mata upule nei. Whatasi ai, manisi teunga o le whawai. Ma tau lunga i eile tala noa i le aso le nei. Tau pule pisa mai nei a tabaiti a mai Sydney. Tamareo sa ia ma siantolu. O fire station ma siao. Lea lava o lo tau valvala au i ala audi. Ale mali e toa. Na uli sau. Sau i nei ta spai ma ta whamasino i nei. I au se talia.
But one thing that I can tell you, Pafi Taban Lamamila, Talale for ya to say, remember more. Now, the Famanatu Yate oil, the Tulangolo, the Fam Sinonga Lea, or lo tea for ile Amatanga, or le Masino Yan Mari, Luafelus from Malima. Leolo moriai se na ave mawhaipule, mastasio pole nu umai o yale pata. Tulou tau rangi o le tumalo. Ona o le sori o le tula fono. O le whaia o se sauninga o le sau whai matai. Ia te oe sai. A o lea lava o lo tau ave whaasoli tula fono. A tala noa tu foi la tangata I lunga ia te oe lau poro kalame, ma la tau fautua ina oe. E tuu le whao ngā ina whaasoli tu la fono le ingoa. Tole fo. Ai malanga I Samoa e whai wha le leisa au nofu. Ma talitonu mai oe. Tasi le nā mata upu o ngā honga. O le tolu I le 5 tausanga e whale pui pui ai. Le tangata e whaifa malosi. Matau ave wha malosi wha soli tu la fono se ingoa matai. Pasi sila lai. E te whiwala e lafi ma alo solo ma whai mai le ale tu, ma le ale tu, umo na whai lau nofo ma lea. Le whaspepa le nā o le stala o le matai. E te toe whale pui pui ai lava, a wā o le a siringia oe. E se tasi o le ainga e ona ia le suafa to le fo. I maota, a wā o le ngoa le nā o le malae. Le malae, ma le maota, I maota I fasto tai. Mai atu le whaafonga mai o sa tuala, ma le taulangi, ma le malu le unbuenga ma. Sa ese. E te whale pui pui e lavo e lauta mai whaspepa le nā. Wa le ala fsilingi, whea o ia il whaspepa le masane tu o ilunga. It's committing a crime, my brother. Whato waise ngata mtua mafi fia te le masias. Ai, pisa atu atanga te o le swafa, ma le a inga e ona ia le swafa. Ai lai te wha maloa I lava, ma wha ti a ia, ma e tūne ne e I wha pena. Ia na e to e tangi tui loa lea I nai pensione a nai ta mama tina matua. O lo o tau wha o lo o tau wha so soa I lo lato soifua pula pula la ngoto ma le tau a fiafi. A leo a vele lua mata upu, mata ua ile ngō lauli. Ale mali atoa. Malana su, I will tell you this much. There is no stupid and silly or foolish official. Are you listening? Politician that will take the fight to another jurisdiction. Yeah. Mea nai le ano ia lauti. Ale nā ua matuai e sa salua ia. Ma e manatu ai se mea whapena. Tili tonu ia. Na o lou māsiasi ma lou mātanga, ma lou whabalvalea e ria e whai, ma mapuna e whai I le mea. Wa e fiti solo. Tangi to ina mora mātua, alofa mai, lau tāpenanga, fia mō stupe. So soni ai, ia ma wha mālosi ale ta ungo le swafa, o le lauli ale mari atoa, ma le fionga le minsta, o le teitei fono, o le whaatutua le atusa mō o tasi mwhimai. Saui nei ka, su e ai ka o le whamasinonga, ma umo le mau ngasu mo le au la pisi.
Stama itala na minoi atu ai ia vui. Ma whapea atu o le nā ua whaila le keisi nā. Ia le lei, e tau na whaila i nā walanga o i nā na sori e lau tu la whono. Sori e le whaise o le matai. Tau ave wha soli tu la whono. Le swafa o isi aing o le tole fo. Le stala wha soli tu la whono. Ia, wharongo mai re karango aku le makai. Ia le nā. O le mea le tau lui lui. Na e whērua i la aulia māru i anu whontanga māna me whai a le te pisa pisa oa ma ta pisa ma ou atu pisa tei whau. I vasa e fia. I nā mea. Alana nā leo no whai atu. Toa. Ma fau le lei. Ai ule velo wita ma a papa mai ia wawolo ua pe ava vau mai lunga i nā. Le mata ngā ye le tilo atu o tangata. Pe o se tangi e se tamai titi fo i le tipia. Ma tu le whaafonga mai e le tunu. O kala whaafale o polunga. Tala whaafale o polu tātou te tali e. Io, ai mafo lo loto ila ia le o e maftutu na I muni au I lau whaato whala inga. Ia. La tātou o le tātou malolonga lea. Ia, e po inisi o lo ufitia I leo pongi sā. O lātou wainga. To sia o matua, po le tamā, po le tina foi. Ia po le se tasi sa pele I le loto maleanga. Ai ua wala au ile tua pe whafua sei pe na umina ta oto ma ta oto le whare mai pe ona ufai atu e pule awa o pe le atua I lana whai unga o le taimi ma le tai e le whaatali I le fina ngalo whai tō tasi o le atua ia e whapena foi. The time and tide waits for no man, but may our people feel our deepest gratitude and condolences for your sad loss and for all those people who are grieving and mourning their loss, their dear friends and dear family members who have been called back by our Heavenly Father. It's His call. Not you, not me, not her, and him, and all of you. Le nā, ia wha le atua. I loto nganga ma wha maise, ia ona o le wala au pa ia alana fionga. I le iasisi. Pule le tua na te au mai, na te toe ave ese foi. Ngase o te mam tina matua o lo whaata o to li ai. Ia ono o le soifua matua foi, ma le pula la ngoto le soifua. O le talo le nā. Aluia le luafe luasful ma le wha ma ave uma. Tafi e se le batangi. Futia o sola ma mea wha le tonu. I ngase nā o nai te mam tina matua. Ia e fotua I mai se tausanga fau. Ia se I umale tausanga fau wa o vaenga ia e whai e tulawa. Ina ia avea o se saumoria. O se oso whaapitoa e whaamanatu ia te oe. Tātou o tangata soifua lalulangi nei. O tangata le atotoa, o tangata angasala ma le whaale tonu I lumo le tua. Ai tātou te tilo ma mau pea I le sāwalinga o le a au mai e le lua afe lua sifuru ma le lima. Po whea e lolo I ai le angi le matangi. O whea lolo I ai tā whenga.
Le ase tō whae le malo, a o se whaamnianga mō tangata lau te le umo le atunu. O ani swingo tu la fono, tau whaofi, tu la fono, teu, ina ia manuia ai le atunu atua. Awa o le whaamsinonga lava, o whanua masuafa. Lea lava o lo tu lai mai ai le toa o nei mea. Nā fwoi le lewa no o lawi nātu. Ia le unga fwoi o mātou whaamsinonga. Mā le te mai fwoi o isi tangata. Te ngā lava o na lātou iloa, ua uma i ai whaamsinonga. Ulua i suenga. O mai i le apiri. O ilunga o le whaamsinonga. Mā walunga whaamsinonga tālu sanga toi ilo. Judiciary review. E whiu. Ai le mawhailaw. Ia le lau toi ta otu malesi whaalawe lawe i le whaamsinonga. Ona o le contempt of court. Ina mata upu fo ele nei ainga. Wa i tui foi, de la i tu. O le tō tele o tangata ua malamalama. Au nisi, o le lava e whai mao lātou. Faiva ma le matai pēr le afi. Ma whaolo a tau ai lo tātou vānof. Alai nofo mai tu la fonta tonu la i tala lewa watu nei. Pea tau te manatu e whaaleanga ni mea tō tino pea o le mele tu lai mele vāwa whenga ma reo wā. Tau te tali lava i le whaamsinonga. Tau te tali lava i le whare pui. Nioi. A whai atu fo i le mata upu. Ina ia nofo file muai. A lea lava e whai. E re whapea oni vale le ainga le ma le ainga tō tele. Tau te o atu ai, a lai tutu whasao i lalo whapene i o lātou lima. Ma whai mai ia te o tau. Welcome, come. Ia nofo i la i leo tō tele i oi tanu malala. Ma toi tau mawhau ane. Pape anai loa o tu upe ia mea le ainga lātou ia. Tu mea le ainga wa uma i ai, whai unga o whaamsinonga wa uma fo i ai, mawhau whaunga o lo ia, ata mai, ma whaamasino. E taunu umal taunu unga. Wha fo i mea kaisaura ia kaisaura. Foi mea le ai al kamalo ia malanga whanga. Ele nā, langa o te iloa. O tele o tala noa tu iai. O tala noa sa o tu la. E ala na whaima ma pei e le malidi. Ona e vai mai o te ata. Ma fia. Ma kiliva le sa vali. I se nganga fife. Le skau whanini lan mele whekoi. O le fia. Ma avatu o le sa vali. Ia etalia ina le mea ua au mai le whamsinonga. Ma ia e fia wale te leo le awale mwhai on whai ei. Ma mulu talo sa vea. Takalo matua. Whamule mole. Namula ulu whonga mua. O nai eka foi. I nai eka se fulu. Te i whai atu ai le whaato anga le nei a inga mat ngā lulu atu e nisi le no. Lalan me le whai me whapena. Anga whaata mali i lea. Lea ua umana tātou fwoi ben whaamsinonga o whaafia ma kako whakaui ma. Ma kokong kolkanka. O le tū ma le anga whaata mali i le nā. Sa ili malo fo ili nā. Nā me tātou te le whaale ei ma whaale lei.
Ia. Nala fo mai la ia leo le whanonga. Sina se furu eka fo i po lea se me. Ai se i toi te talane i ngā tai le meo le whai tuto e anga i le vai. Le vai o le atu i le whanua le atua o tumun vau. O ia mulitalo. E feinu umatu ai le tu malo, maola umatu, e mo liba le tisi. Whainga whaata mali i le nā. Mali mai. Ia nā whatula ia, tau tabali tau whanonga si o mafu whauru le ia. Se i whono le paa maona vai. A o le ase me e whi mai ei le vai matua o le paa. E mali e o tātou bea, le tū male hanga le nā Samoa. Whaingo fie, alo ia, a o le tātou te tā ngofi ma whaafenga tā. Whaafenga tā, tātou te tā ngofi ma ta lepe le ala lau papa, e wheso ta i eile tangata, i lesi tangata. Le ale ala lau papa le nā, le vāno nofo, nā le lua matai tosi. Vi a o le vā. Vā wheso tai, vā tangata, vā tapuia, vā whealoai. Tō se me ke kango e whākua, i le vi ngā o le vā. E maua lava, i so se fola, e li lifa i ei Samoa. Le anga i nā, e malepe ai, le fale li i o Samoa. A o i nā fo, e mau popo ai, le tau singa o le tātou vātangata ma le vānofo. Taftolu le nā o le tātou vānofo, malo le nale, le atunu umona mamalu nale. Le kalesia, ma le au whaingaruenga le nale. Le tātou wō. Ba vai foi, ia, ma whapena foi, o na nisi o tātou wha silanga, mas tātou musika e momori ei oi no wanga Gagaifo Faiva. Ele nei au auli o le asong fua. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Hello? Mom. Go
mangava Maki o le whankasi e whangau mai o le kama Olai oi whakau fo ai wha ai mai I apia Mam o ke leo fo se ua opalo o ke fia e mai mali fai oi avele Wai ai swinga ke kele O makua alau kama oh my gosh e u fele fele Kele a ofisi lo o fia makua ngai ai ai au Uro alau salu tongiri solo wha vai vai Le mawhaia onga o kua oi lau pele sei kau su e ako se kupe mamakakalo mai ia kele Ngoka leta ye he lava yo Mama yo Lava yo He lava yo He tawe tuku mama yo He tawe tuku mama yo Mama yo tuku mama yo Alo te atu ke O tuku mama yo tuku mama yo Apa he tawe Toi e whaatalo whaatu I le sfulu minute muli o lo toi nei o le tātou por kalambe o le ngā Gagaifo Faiva. Le ia tau sa vea ia whapea fo I le uso e hala uli I sa ako paunga. O le toi le whamaloma le whaftai I tiute mga luenga. O tau Faiva alo filima. O le ua ngā Gagaifo I le so. Ai ala tala mali e le tau o watu. Ai o whaafonga mai ia le tina I a pepe malepe ai. Pepe malepe ai. A watu le whamalo ma le whaftai I lau tapua inga. Sa matala no ma le tina lea I le whai unga le mai aso. A wule ua umal tātou por kalame. Ma whamatala mai ai lo na nganga fia tele ma le nganga whaftai. E te tātou komiti lea sa I nei o le tāwhatolo le sailinga malo. O le tae o Faiva, ma whatanga so whaatasi e whaiwhi au. Ma le whono whauwhautua ma malu o Samoa. Mili melo matua, taule me whaio na tāwhila na tale noa mai malona anganga wa tete lona leo. Ai o tutulu ia po o malingi foi loi mata. Ele asfarile na te anei, na maua ilo na citizen New Zealand, I le sailinga malo le na whainei. Mai ina I Honolulu, ia avatu le wha malo. Congratulations, Pepe Malepe ai, mai la fio anga o loto whanga. Ia, o sio mato, nu whaftai, we eise sao, tamaiti loto whanga, le fi naunga o le nei mata aupu. O le nā ua manui ai, te leilo ia anti whalawe lave. Poe la ulu po o tai lata I se teimi fo I manui ai lana tau mawhainga. I Honolulu ma Los Angeles, o Honolulu I Hawaii o lala ile tina ia Pepe Malepe ai, ia malona au ainga ma siana whanau. Le vave o na āngai o I lato. Le whaatino ia le citizen New Zealand o I lato. Na soifua mai le afev se lau luas fu ma le wha. Ia ma le wā o tausanga le nai le afev se lau fast fu ma le wanu. Ia po le aso mua foi o Januari afev se lau fast fu ma le iwa. Congratulations, Pepe Malepeai of Honolulu in Hawaii, all the way from Lotofanga in Samoa, and now holding her certificate of citizenship of New Zealand under the Samoan 1982 Act. Alea la ua toi au mai nei tu la fono lua afe lua se fulu malefa. What a wonderful Christmas gift and present for all of you. O tātou mātua. Tinaia, ya Mrs. Fuimono, ya lefo sa tau siri I le Fuimono tupua, o le fionga ya Masoe, Josefa, ia whapefo I tui mawalunga, tauri Josefa. Ia ai mai se, le se lau 5 mon tupu, tangata Samoa, ua maua o lātou citizen New Zealand, vai atu na seima vai atu nei. And remember too, you know, there is a provision of this act
Once it is approved, your money that was used to launch that application will be refunded in full. Okay. Se mea lofa, mātango fie o le kilisimasi, ma le tausanga fau, o lau te talo, ia whao o pea, o na whaafua lolo tau soifua, ngā lue, le soifua au auna, le soifua tautua, ele ngā tei lau lapa ainga, lau whanau, te tonu o lau e kalesia, a o so sao I matau fo I lau ainga, ma lau nuu, ma lau e kalesia, ma tangata lau tele I Samoa, tau ala tu I o tau, lava wha lave, ma me whai, a lau lava fo I o tau ainga, a ea. Ia, no whamai le atua vai lua tusa se manuia o I tātou le nei e fiafi, tātou tuli matai fo I malo longa, o le fiafi na nei, ma le whetalo loa I o le atunu o I lunga o hala tele, ia malutia lo tau soifua. Ia o whalang longa tu nei le vaalele a le Air Korea le na pau ma mali oitangata se lau fitus fuma le tolu. Teimi tonu o fiafianga ma le whetalo loa I asiasi, yo lātou ainga wōma e masani. Ia ae whiangai tonu ma lea fwoi wharu lawe, talo le nā une I a whera, e se atua o le ala, whai ngā malanga a le atunu, po whianga I ai, po lunga o le ea, a pia fwoi lunga o le vasa, ia po lunga fwoi o ala tele ma le lau ele, tau tai lo tātou tapa au sili le langi. Pui pui, ma opo mapo o tau soifua I ona au. O le sunga ya sau, seu siu whanua, o le vaa moe. Ia, ia manuia lau tau mawhitanga mo fwoi sona whingalo. Ia, wale whafonga mai le atenu. Ia, o le tala lea ma le ngang whaalola, fwoi o iei se tala o le tauta mali. I lau whafonga mai. A o se tū ma se anga fwoi, ua le tau ei lau sila. Whafoi mai upu le a tau sa vea I a te am. Se o ki e le waa ma ave ka kia I kai whalimanono. Se o ngā sami lolo kola vei kongi ai. Ia mā ngoto. Ia se wha le tonu. Matua atu I a te oe malou titi whaitamba. Ia o le pese leo le a tātou se e iai. Ia le pese mā sani a fui tātou te wha mā vai ai. Ia. Via lau tō mawhitanga, male. So ia sau. Alofa moe, le fiafi panuia, pai ngā taulanga ma tau mawhitanga fōi o mamalo longa. Manatu le mafutanga o e magu o e manatua maita o tu mawita